هتحش ايه النهارده يا سوس؟ هحش. ما تقول هتاكل يا صاحبي، هي ناقصه؟ المهم، اول حاجه صلي على النبي. انت بقيت اخر الشهر ومعكش فلوس والدنيا مزنقه معاك. هعمل لك غدا في الشغل ب 3 يورو، خليك معايا. اول حاجه هجيب كوز لانشون من ده عامل كام؟ جنيه ونص. هتاخد منه ايه؟ بنص جنيه، ربع. تمام. تمام. تقوم جاي حاطط في قلب السندوتش كده. هو فين ده؟ الرغيف ده عامل نص جنيه، حته الرغيف ده. يبقى كده احنا كام؟ حطينا بايه؟ بجنيه. وتقوم جايب لك بطرمان قشطه بط، قشطه بلبن البط، عامل 2 جنيه ونص. وتقوم واخد منه ايه؟ ربع، بنص جنيه. تقوم جاي حاطه كده. تمام. تمام. وعلبه تونه عامله 80 قرش. هتقوم واخد نصها. تقوم عامل كده. اديك صرفت كام؟ عملت شندوتش عنب ب 4 جنيه، ب 2 جنيه. وهتاكل وهتشبع احسن من اكل عمك اهو. من كتر اكل عمك اهو بقى ماشي عندك كمبروسر الهواء وضرب. تعالى كل.